agreement, trade and investment, visa waiver arrangements. They're hoping they will deliver sustainable development solutions, including job creation, as I have rightfully said, technology transfer, value addition, and also industrialization. Ha re tsene jalo phuthago ya JPCC kgotsa bokhutlo jwa yone mo letsatsing la maabane matona a mabedi botlhe ba lephata la ditirisano tsa mahatshe a sele wa rona kwano Dr. Phenyo Butale ha mmogo le wa ka ko Rwanda ba ne ba tlhalosa gone gore mono ngwaga phuthago e segolo bogolo ya JPCC e ne itebagantse le gone gore e bona gore ditumalano tse leng gore di teng ba go dira jang gore di diragadiwe gona le mone ba go bitsa jalo ba re ke midterm review mo e leng gore e tla be le yona the instruments that will be used to track fast progress e leng gore e tla bo e dirwa mo mahatsheng o mabedi e le gone go bona gone gore mme gone a ba ntse ba gata sentle jaaka ba solegeditse banni ba mahatshe o mabedi o ka itse jalo motsana wetso gore thataro ka palo di lebile jalo trade and investment, air services, visa facilitation, jalo jalo ke tsone tse leng gore ba tla bo ba di signa tshokologong eno tla ba re ntse re go tsesetsa ditshwantsho tseo ka tlhamallo mo Botswana television tsa mo BTV news morago ga mo ba tla tshwara jalo yone thulaganyo go tsa phuthago ya babega dikgang ke ngwe dikgang tse leng gore re tla di bona di ragala mo tsatsing la gompieno motsana wetso e le lone loeto lwa ga Tautona Paul Kagame mahatshe mabedi a ikitaile jalo sehuba go godisa papadisano go tlhabolola jalo dikitso ga tiriso ya maranyane ga mmogo le go thama jalo ditiro e lengwe dikgang tse leng gore di a bama le gone go lehatshe la Rwanda ke ngwa dikgang tse leng gore ba batla jalo go di rarabolla mo nakong ya gompieno mme ala motsana wetso re tla ba re ntse re tswaletse re lebile gone gore go tsamaya ka mokgontseng ya mo letsatsing la gompieno gongwe hela ke go gakolle gona ga motsana wetso tse leng gore ke nngwe ya ditumalano tse leng gore re sologetse gore abo ba di signa mo letsatsing la gompieno ke ne ke nankola jalo megama e harologaneng e leng gore e tla bo e lebile tsone ditumalano tseo go na le ya double taxation avoidance agreement bilateral SAD ya ditirisano tsa lehatshe la Botswana le la Rwanda e le yone the second session of the JPCC kgotsa Joint Permanent Commission on Cooperation ya lehatshe la Botswana le la Rwanda ke gone go e leng gore ba ne ba thulantsha ditlhogo teng gone go seka gone go bona gore ditumalano tse di saleng di dirwa ka ngwaga wa 2022 ha jalo ba ne ba tshwere yone JPCC ya ntlha go lehatshe la Rwanda e le gone go tlhola gone gore mme di ntse di tsweletse jang di tsamaya ka mokgontseng yang a di angwela bangwe ba banni ba mahatshe o mabedi kgotsa dikungwa tsa teng di ntse ga di bona le mo nakong ya gompieno ke ngwe dikgang tse leng gore ba ne ba di atlhatlha mo malatsing a mabedi a hitileng gone go bona gore ba ka tokahatsa ha kae kgotsa ba ka baakanya ha kae mantsha dikgwetlho tihi tse leng gore di ka tswa di le teng di ba eme pele go ka bapadisana e le mahatshe o mabedi e le gone jalo go nonotsha itshulelo ya mahatshe o mabedi a e leng gore e ka tswela jalo mosola batho ba mahatshe o kan salute re tla bo re mo lebile jalo ana amogelwa jalo ke Tautona Advocate Duma Boko ba bo ba tsamaela hale ba go tlhatlhoba one mophato wa sesole mme gongwe ke go tseega motsana wetso re ne re gatele pele re lebile tsone ditirisano tsa lehatshe la Botswana le la Rwanda le gone gore mahatshe o mabedi ba ka anywang mo gone ba ka ithuta eng mo go bangwe ka bone ha re bua ka yone JPCC e le one moalo kgotsa lenaneo le leng gore mahatshe a mabedi ya ba nonosa jalo ditirisano gareng ga one e se gone go leba hela gone gore ba ntse ba dira eng ke gone go leba tsone tse leng gore di ka tsa di diša ba lebe dikgwetlho tse di teng tse di diragalang mo lehatsheng ka bophara gone gore ba ka itepatepanya jang ditiriso a maranyane go nonotsha jalo papadisano gareng ga mahatshe o mabedi ba tla ba tsweletse jalo motsana wetso ba sesole ba dira yone thulaganyo ya bone ya ka ke ne ke sa tswa go tlhalosa meela gongwe re tse jalo yone ina ya bone ya sesole
jaaka gone go opela jalo dipina tsa setšhaba re tla be re ntse re lebile mo ditshwantshong gore ba go tsamaya ka mokgontseng yang go tla go goroga ngwe ga re emeng teng ga mme ala ke go tlhalosetsa motswana wetsho gore ne re ntse re bua ka tsone ditirisano tsa lehatshe la Botswana le la Rwanda gongwe e le gone go leba gone ga gone gore mme gone mahatsho mabedi ya ba ka ithuta mo go bangwe ka one a re tsaya jalo re lebile lehatshe la Botswana le e leng gore re tsogakala re itse gore livestock management, animal vaccines, re lebile tsone natural resource management and governance re ka re jalo re le tsa sekgele ga re lebile jalo mahatshe a Afrika ka go harologana mme ke dingwe tse e leng gore e tla be le gone go amogana expertise le tsone dikitso tsa gone gore mme gone le kgonne jang gore le goroge gonega le kgonne jang go laola jalo di tswa mmung kgotsa kere di tsa tlholego tsa lone gore le tle go goroga ga le leng teng ga mo nakong ya gompieno e le gone go ithuta gone gore le dirile jang mme ebile le tsweletse ka go dira jang le gone go itse gone gore le ka tswa le sa nne ditumalano dihi go nonotsha yone megama e ke sa tswang go e tlhalosa ka tsamaya ke ntse ke go tlhalosetsa se iragalang mo ditshwantshong yaka o lebile jalo Tautona Boko le ene Tautona Paul Kagame ba dumedisa jalo yone entourage e leng gore ga ke tsalo dumela gore wa e bona mo ditshwantshong tsa gago ba e leng gore ba tsile go ba gorosa gone mo mapalamelong a difofane mme ala motswana wetso gongwe re hetala ka ko Rwanda molotsana o utlwang ga morago ga meo ke ngwe dio tse e leng gore e ka nna tsone di-cultural exchange tse di ka nnang teng garang ga lehatshe la Botswana le la Rwanda le o itseng gore bojanala ba lone bo ko godimo thata ba e bisa jalo ba na le leisure tourism ba na le business tourism gone ka ko Rwanda e leng wa dio tse e leng gore le rona ka kwano re na le ba rona bojanala bo re itseng gore re na le diphologolo jalo tse dintle le makgabisanaga a leng teng ke nngwe dikgang tse e leng gore mahatsho mabedi ba ka di amogana nngwe gape se e leng gore se itsege thata ka toropo ya Kigali ke gona gore it is the cleanest city go lebile jalo ke ha e leng gore bophepa ba yone mo go godimo ke ngwa dikgang tse e leng gore di ka amogana gonega mme ebile gape sengwe se e leng gore re se bone se iragala ko Rwanda ke gone gore ba nnile le ditlhabololo mo nakong ye khutshwanyane mme ebile ditlhabololo tseo di dira jalo ke bona ba nne ba lehatshe la Rwanda ka sebele e le gone go batla go itse gore how did they initiate those developments and also how are they able to sustain them mme jaaka o lebile motswana mo ditshwantshong tsa gago bontle bo bo iragalang ka kwano Tautona Boko Tautona Paul Kagame ba lebile jalo mophato hano o wa jesang monate le gone go amogela bo Tautona ka kwano mme ala motswana wetso jaaka ke ne ke setsa go bua ka tsone ditlhabologo tse e leng gore di diragetse mo nakong ye khutshwanyane gone ka ko lehatshe la Rwanda le gone gore they were initiated by the Rwandans and they are also sustaining those developments e le nngwe dikgang tse e leng gore gongwe lehatshe la Botswana le ka anywa mo go la Rwanda jaaka re lebile gone gore re mo loetong la go tlhabolola jalo itshilelo ya rona go nna ya maemo a kwa godimo e le nngwe dio tse e leng gore re ka diela tlhoko tourism and industrial development gone ka ko lehatshe la Rwanda and they are also advanced in ICT kgotsa tiriso ya maranyane ke ngwa dikgang tse e leng gore ba ka buisana e le mahatshe through JPCC, which I did mention that it unlocks developments and trade that will benefit both countries' citizenry. It also unlocks opportunities. It also shares skills, offers an opportunity to share skills and developments. Me ala mtsana wetso re tla ba re ntse re lebile jalo le gone gore ngwaga ole one wa 2022 ga ba kopana jalo ba saena ditumalano mo mehameng ya harologaneng ya itshireletso tirisano ya basepodisi tsa moepo temothuo ga mmogo le livestock development e le gone go bona gone gore mme gone mo nakong ya gompieno tswelelopele ke ege jaaka re ka bo re lebile jalo the 6 new instruments of agreements tse e leng gore di tla bo di saeniwa jaaka ga ba emelela jaana ba tswa mo airport ba le ba gone ka ko office of the president ko e leng gore ba go tshwara jalo official talks tsa bone bo Tautona ba mahatsho mabedi pele ga ba tswela jalo tshokologong yeno motsana wetso ba go saena tsone ditumalano tse ke sa tswang go tlhalosa gore di